Daka hat-trick khyrwit Kylian Mbappe haka jing lehkai pyrshah ya ka Real Sociedad. Haka jing lehkai baar jung ka Real Madrid haka La Liga kata pyrshah ka Real Sociedad ka Real Madrid kalala jing lehkai ba. Daka ba haka ne ka jing lehkai Kylian Mbappe ulala banyo hat-trick. Wala dangi pai haka ne ka jing lehkai tang hapo sau per menit ka Real Madrid kalala pelam kemar ka jing lehkai da sigul lanot deng ba Kylian Mbappe ya kebal assist da uwal warde Henry Shawn wa artat ka kelas step kata kemit ke pesau-pesau ka Real Sociedad kalala peneka je kene ke jing lehkai damar sigol perkunta haka kelas step kene ke jing lehkai kalakut no da ka jing yakhaj damar sigol Henry habawan pesengpat haka kalamit ka Real Madrid kalala jing lehkai bha da ka ba tang kemit ke ban rupau Mbappe ulala ban penki beng kejar lia kebal assist da ujud Bellingham pada kemit ke ban rup pra put saka gol jo Vinicius Junior ya kebal assist beng da ujud Bellingham pada kemit ke propau Kylian Mbappe ula pendap ya ka hat-trick jung da ka ba ulala ban penki beng kejar ya kebal assist da Vinicius Junior berlengba kane ka hat-trick no Kylian Mbappe ka Real Madrid kala penlim ya ka Real Sociedad da sau gol laway berlengba kane ka nam job ka Real Madrid menta kala pada klik kami ken point da ka baka yo nru point haki artli kicing lehkai bakala debil lehkai ha kala liga te paralog menta ka sengi tangki neki video ke bakendiat kublai shibun